Infiniti je Nissanova luksuzna marka. Startao je 89. godine u Americi, a u Japanu i Europi tek kasnije. Ovaj brand dizajnira automobile za američko tržište, a uglavnom se natječe sa Lexusom i Hondom. A ja sam u ruke uzeo najatraktivniji i najsnažniji model iz ponude. Infiniti Q60S, najsnažnija verzija. 3.0 V6 turbo, 400 konja i pogona sva 4 kotača. Kod dizajniranja ovog automobila dizajner je očito imao glavnu riječ. Zašto? Zato što kod ovog kupea Straga nema previše mjesta. Pazite sad. Fora je u tome što se dizajneri nisu nimalo trudili stvoriti mjesto za putnike Straga. Fenomenalno. Bočna linija vozila bila je važnija. Mogu van. Vrata su, ovo je kupe, vrata su malo većih dimenzija, osim toga nemaju onaj štok, jesi to kaže štok, nemaju onaj rub. Ovo izgleda, gle ovo, to su sportska vrata. Sviđa mi se kada se automobili dizajniraju kao nekada. Ovdje je važan samo vozač. Kotači 19 sola sa velikim kočnicama, evo tu su lijepa crvena klješta. Sprijeda ista situacija, 19 sola crvena klješta na kojima piše Infiniti. Zašto? Zato što ovaj auto treba zaustaviti. Ima tonu i 800. Sportski elementi, motor. 3.0 V6, 2 turbine. Samo malo. Tradicija je tradicija. Vruće je. Ajde, snimi. Vruće, ne mogu si pomoći. Jesmo gotovi? Ovaj automobil ima pogona sva 4 kotača i automatski mjenjač. I to u svim verzijama. Uz ovaj motor na raspolaganju je i 2.0 turbo koji je nešto slabiji. Sportski prtljažnik. Pazite gdje se otvara. Tu. Kažem sportski zato što i nije pretjerano upotrebljiv. On ima svoj kapacitet, međutim njegov oblik i dubina nije pretjerano praktično. Ovo je jako dobro za put, sportsku torbu ili nešto slično, jer ovo je ipak sportski kupe. V6 motori prirodno imaju 2 auspuha. 3 cilindra na jednoj strani, 3 cilindra na drugoj strani. A ova ima 2. Iz kojih naravno ide crni dim. Sad razmišljam, papa se izabire kad je bijeli dim ili crni dim? Bijeli dim. Ubrzanje. Drive, gazodaske i ispaljivanje. Ovaj udarac u kičmu volim. Debelo sam iznad 100 na sat. Pogona sva 4 kotača mu daje onaj početni udarac u stražnicu, a onda kasnije snaga čini svoje. 5 sekundi do 100. Q60 je kupe i u njemu se tako i sjedi, takva su i vrata, velika kupeovska. Zapravo u gradu ćete ponekad imati čak i problem da izađete van. Međutim, to je cijena kupea. Želite da auto izgleda, malo se morate stisnuti. Sjedenje je isto tako kupeovsko, poluležeće. I to je dobro. Ako sjedite povišeno, nećete imati previše mjesta ovdje za glavu. Dakle, sve vas tjera da budete pravi sportski vozač. Ugrađeni materijali su na razini. Guma, koža, konac i karbonski detalji. Čak je kombinacija karbona ljubičastog i crnog. Postoji druge kombinacije karbona, tako da vjerujem da će si kupci moći naći idealnu kombinaciju. Na centralnoj konzoli nalaze se 2 displeja. Nisu iste rezolucije. Jedan je svjetlucav, drugi je mat. Šteta. Infiniti je drukčiji od europskih premium brendova. Radi se o originalnom Japancu koji je usmjeren na američko tržište. Za europsko je itekako spreman, no morate uzeti u obzir dio tradicije koju donosi, a to je recimo nožna ručna kočnica. Nimalo europski, no u Q60 se osjeća američko-japanski duh koji se europskoj konkurenciji smije u lice sa popisom opreme. Na raspolaganju je sve. Od vrlo učinkovite autonomne vožnje koja kombinira radar sprijeda, lane assistance i prepoznavanje pješaka, automatska svjetla, sve parkirne pomoći itd. itd. Ako vam trenutno malo slika titra, to je zato što se vozim po hrvatskim cestama sa ovjesom koji je možda malo pretvrd za njih. Dobar je za autocestu, međutim za gradske rupe i ovako jedan brzinski ispit koji se zove Budinjak
možda malo pretvrd. S druge strane, jako dobro drži cestu i obzirom na to da auto ima 1,8 vrlo žustro mijenja smjer. Motor je divan. Inače, odlika većeg broja cilindara je više snage, odnosno okretnog momenta na nižim okretajima. A ako tome još pridodate turbo, odnosno 2 komada koje ovaj motor ima, onda znači da on doslovno iz nule vuče linearno sve do 6.500 okretaja. Vozač ima na raspolaganju nekoliko modova rada, a najinteresantniji je svakako Sport Plus, koji značajno mijenja postavke zvuka, rada mjenjača i papučice gasa. Što se tiče samog zvuka, da, čuje se i to jako, jako fino. Slušaj ovo. Q60 je sportski automobil, no nije razvijen za track day. Ovo je pravi dnevni sportaš s kojim ćete se pojuriti kada god želite, jer je motor u svakom trenutku spreman na to. A automatski mjenjač, on odlično prati njegov tempo. S druge strane je sjajan za svaki dan, jer se upravo radi većeg broja cilindara, lako vozi pri niskim brzinama. Uz to, na 130 km/h, nalazi se na vrlo niskih 2500 okretaja u minuti, što će osigurati kakvu takvu nisku potrošnju. Ona počinje od 7,9 do 10 litara u gradu, a ako stisnete papučicu gasa, skočit će preko 11. No, to ipak nije loše za automobil koji ide 5 sekundi do 100 uz maksimalnu brzinu 250 km/h. Naravno, strujno limitiran. Q60 je zapravo pravi Amer. U svojoj trećoj generaciji donosi prekrasan dizajn, automatski mjenjač, V6 motor i brdo dodatne opreme. Da se radi o europskom sportašu, onda bismo pričali o nižoj težini, o Nürburgringu i o većoj cijeni. I naravno o ručnom mjenjaču. Dakle, ovaj ovdje je za ljubitelje pravih, snažnih cestovnih krstarica. I tu je Infiniti sa cijenom vrlo dostupan u odnosu na konkurenciju. Ona nije mala, međutim ona je manja, 504.000 kuna za onu snažnu kupeovsku limuzinu i nije velika cijena.